iyanyakaza emhlana ngithi basho njalo ebusuku bathi iyanyakaza abanye bathi iyayiluma imbeleko kodwa umsebenzi womholi ukuthi aqinise ukuthi ingane njani ayiqathake uma sihamba ngeba evangelini ivangeli siyaliphila futhi ivangeli siyalenza asibukisi futhi ngevangeli asikhuluma into etshekile kubantu noma esontweni kwakhona umhlabeleli uyadlula ekuhlabeleleni kodwa uxhumane noNkulunkulu imbeleko ngiyaxolisa babamanyana ukubiza ngembeleko kodwa kuliqiniso leli elingephikiswe ukuthi bantwana baseyikhoveni uma sizohamba evangelini singabe nakho ukuqaphela sizoyidala inkinga futhi seyingene ngesizulu bathangena amanzi endlini kufanele kwenziwe njani ke mayisengene amanzi endlini ikhuluma ngegood friday because siyatatazela sazi ukuthi kufanele kwenziwe ake ngiphume lapho because ngizophelelwa isikhathi mndeni kaMakhathini ubaba behlezi nani kukuhle abantu basazokhuluma ngani banitshela ubaba this ubaba that nina ngoba nikahle niyakholwa unezwi nje elihlale nje likhulunywa uma ubamba baseKorinte 5 ufunda iverse 1 ngokuba siyazi ukuthi indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa sinesakhiwo thina esingenziwanga ngezandla esivela kubaba uNkulunkulu indlu nje engeyaphakade umpostport Paul uyayikhuluma le ndaba ebandleni laseKorinte phothina why singafuni ukulalela ukufa kufiki ngoba uMakhathini kodwa ukufa